Mmuso o rera ho enta basebeletsi ba bophelo ba milione le halofo ho ya mafelong a kgwedi e tlang ho thwasa ya Mmesa mokgahlelong wa pele wa ho enta molemong wa ho kgina ditshwaetso tsa COVID-19. Ho fihlela jwale ho se ho entuwe batho ba ka hodimo ho 200,000. Ntshaveni o boletse ha ho ena le dikopano pakeng tsa mmuso, dikgwebo le lefapha la basebetsi ho netefatsa hore ha o basebetsi ba bohlokwa ba siuwa mokgahlelong wa bobedi wa lenaneo la ente e thibelang ditshwaetso tsa COVID-19. There's also a decision to include what is called occupational health and safety stream of workers. That are workers who are driving or who are critical in driving the economy, but because of the nature of their work, they then become exposed to the virus, and they are front-facing is people in the hospitality industry, your taxi drivers, my people in the spaza shops and informal businesses. Kabinete e boetse ya tshohla dintlha tse mabapi le tshebeletso tsa phepelo ya motlakase tse tshiremang le tse mabapi le sekoloto sa baithuti ditsheng tsa thuto e phahameng. In terms of speculation of announcements around how we're going to handle the Easter period or the upcoming religious holidays period, we've been clear that there should be a plan in place, and that will be communicated by the President of the Republic. Kabinete e boletse ha lekgotla la naha le shebaneng le dintlha tsohle tse mabapi le COVID-19 le tshwere ka thata ho bona hore ho ka thibelwa ho ata ha ditshwaetso tse ntjha tsa COVID-19 jwang nakong ya matsatsi a phomolo a Paseka. Kabinete e re mopresidente Ramaphosa o tla etsa phatlalatso ka ha sena haufinyana.